Perché carregavano nosaltres. Io ero per carregare, a remolco amb brac, piegonat. Un cop hi carregaven 3 hores a remolco. Diuen, i deia a papà i a mon frare, anant per anar a carregar un carreto, anant carregat, anant començar el rec, anant carregat tot les coses. Ja ho meteguen tot. Ui, a vosaltres tu no hi ero, Mira, 3 hores sense restar, mon frare ne faceva passar, papà hi faceva les forcades, e la veia solo rastellava. Hi havia un tour davant de l'esquelet, el tour darrere. Poi més avançat en la prat. E portem dinàvem, era dintre di l'engar, a recular. È verdad que la portava dopo 3 mestres, non podia passar. Ne avevo dit un viatge.